Pa ovako, nakon prošlog meča odmorio sam jedno 10-ak dana u biti. U stvari nisam niti odmorio, nego htio sam odmoriti 10 dana, ali nastavio sam odmah s treninzima. Nešto lakšim i nakon toga sam krenuo umjereno. Opet nismo povećavali tempo jer nismo imali ništa potvrđeno i sad postepeno pojačavamo tempo i nadam se da će to biti to, da ćemo tempirati formu super za Karlovac za 17.6. i da ću uzeti taj pojas. Ne bih rekao da mi stvara pritisak, nego već još jedno pojačanje u biti da potegnem još više jače i stvarno želim taj pojas i očekujem tvrd meč, stvarno Oli Thompson je iskusan i tvrd borac i znam da se neće doći samo da neće doći samo odraditi borbu, nego da će on isto tako želiti osvojiti taj pojas, pa očekujem stvarno pravi rat. Da, vidio sam dosta mane, ali i nadam se, mislim prepoznali smo ih, nadam se da ćemo se taktički pripremiti, mislim već smo spremili taktiku, ali da će uspjeti primijeniti u meču i da će naravno meč ići u moju korist. Stvarno moram paziti, vidio sam da baca ima dobar lijevi otklon i lijevi kroše i stvarno eksplozivan je borac na početku runde, tu moram stvarno paziti da nešto ne bi doletjelo jer vidio sam i u meču na Fenu da je onog opasnog borca isto nokautirao, znači uvijek je prisutan, uvijek je opasan. Pa ja mislim da ne trebam ništa dodati što se tiče organizacije, mislim da je najbolje na ovim prostorima, čak i krenulo se i širiti sve pohvale za organizaciju, stvarno bili smo spavali u dvorcu Gijalci koji nas je domaćin stvarno ugostio. Prva liga, što se tiče organizacije isto sve najbolje. Nadam se da će se samo i organizacija širiti, da će sad doći u Pulu i da će to otvoriti još jedna velika vrata za dalje. Pa naravno da, nisam se niti stigao ispucati. 2 minute bi bilo nekako, 2 minute, ne znam, 15-30 sekundi je bilo nekako premalo. Nisam se stigao ispucati do kraja. Mislim da posjedujem puno veći arsenal što sam tamo pokazao i da ću sad jedan priliku pokazati u sljedećem meču. Kažem, teško da mi Bagi može dati neke korisne savjete. Bagi je ovdje jedan najveći zajebant u dvorani i ako može nešto dati, to je stvarno da nas može sve lagano prcati sa zajebancijem. Evo, od korisnih savjeta mislim da ću morati pričekati još koju godinu da malo sazrije. Pa da, mislim da smo mi sad ovdje svi kao obitelj jedna i svi smo, mislim da apsolutno niko nije bio nezadovoljan tim što je Bagi prikazao u meču. Stvarno, nismo napravili neku feštu ili kako god, dočekali smo Bagi, ali mislim svi vjerujemo u sve u našem klubu što se tiče svakog borca i nadamo se da ćemo svi dočekati opet, da ćemo svi osvojiti pojas u FNC-u. Što se tiče tog slavlja, ništa, nazad u dvoranu, nismo se niti baš previše digli, nego opet nazad u dvoranu i nastavljamo s radom kao i do sada. Mislim da vidim tu prednosti u kretanju i kondiciji gdje bi ga trebao izmoriti, pošto ide meč na 5 rundi. Sigurno je fizički jači od mene, čovjek je bio powerlifter, to ne moram ni sumnjati, ali mislim da ću ga na kretanje i kondiciji, da mislim da bi ga tu trebao dobiti meč. Pa u biti, šta ja znam, zadnji meč, prethodni meč protiv ovog Daniela Toleda mi je bio i težak i meč sam i u drugoj rundi gubio, nekako sam ga okrenuo i stvarno mi je to bio nekako onako, mislim ne mogu reći kao vrhunac karijere, mislim da će moja karijera još nastaviti, ali onako do sad neke moje borilačke, mislim da mi je to bio onako jedan lijepa borba i za sjećanje i evo. I teška borba i na kraju koju sam pobijedio i onda mi je onako u lijepom sjećanju. Pa ništa, respekt za Thompsona i u biti vidimo se tamo, neka bolje pobjedi, ko će biti ja i to je to, evo, ništa. Svih pozivam 17.6. u Karlovac, to je petak, 8 sati, dvorani ne znam ime, ali u biti sve će biti prikazano na FNC stranicama, Instagram i Facebook stranicama, pratite ih i dođite što većem broju. Spremite se za prvog teškaškog hrvatskog prvaka FNC-a, a to ću biti ja.